Danas krećemo sa trećom emisijom u okviru ovih naših IT priča i danas nam je tu gost, naš kolega Čamil Plojević, također software developer i uglavnom ste skoro svakog dana ovde u prostoru, tako da je li interesantno inače to kad je čovjek software developer, kako izgleda taj posao, šta se, je li to, kad pričate ono inače, je li to interesantan posao? Pa moram da kažem da meni jeste, ja već mogu da kažem 3 godine programiram, nisam baš bavio ono, tako da kažem, razvijanjem softvera, ali generalno programiram, već možda 3 godine. Mogu da kažem da od tih 3 godine, nekih 90% vremena i programiranja mi je bilo interesantno. Sad, verovatno nije svima, i svi imaju neke te svoje priče, možda je nekima stresno, naporno, dosadno, ali meni, mojem slučaju, 90% programiranja mi je sigurno bilo interesantno i zanimljivo. Nebitno da li je bilo izazovno u nekim trenucima, malo monotono i dosadno, primenjivanje nekih koncepta koji su ono možda, kako da kažem, puni repeticije, nekih dosadnih delova, opet je bilo interesantno razumijevanje, na kraju krajeva kad ja to razumijem i znam da sam naučio, interesantno. Dobro, zašto baš IT, zašto software development? Pa, iskreno slučajno je nešto bilo, slučajno. Ja kad sam završavao srednju nisam znao čime ću da se bavim. Hteo sam da upišem srpski jezik i književnost kad sam završavao srednju školu, zbog toga što mi je razredna bila profesorica srpskog jezika i književnost, pa sam hteo da upišem to i što mi je, voleo sam da čitam knjige, to mi je bilo interesantno. Imam brata starije 4 godine koji je završavao računarsku tehniku, koji mi je pričao to, radio pomalo na Upworku i pokazivao mi njegove projekte koje je on uradio, pokazivao mi čime se on tad bavio, kako nešto što u trenutku ne postoji, on kreira da postoji, da ljudi koriste i meni su svi ti koncepti od početka bili interesanti kad mi je to objasnio i onda sam ja odlučio da upišem računarsku tehniku, ne znajući šta to vodi, gde ja mogu da stignem na kraju računarske tehnike. Tako da je to bilo slučajno, da kažem. Inače, posao software developera je takav da se stalno se uče nove tehnologije, stalno se menja i tako dalje. Međutim, kad pričamo, vi niste bili taj neki tip koji stalno mnogo uči? Nikako, daleko od toga. Ja sam i u srednjoj i na fakultetu bio, da kažem, loš đak, naročito u srednjoj školi. Jedno sam polagao vrlo dobar, bio uglavnom, da kažem, u zadnjoj klupi. Ko sad je neki adolescentski period, gde se malo uči, neke druge stvari će da se probuju, jednostavno da se po znacima navoda živi. Tako da sam baš bio u nekom lošem stadijumu i stanju i da kažem, pun kompleksa, mislio da sam bezvredan, moj sat ne vredi ni tada, niti će da vredi, da ću zauzeti neku poziciju koja u životu, mislim, neću nikog doma odložavam nijednu poziciju, jednostavno da neću imati ni završen fakultet, ni jednostavno neke... Niste bili našli nešto što vam je interesantno? Jeste, ništa. Sad kad govorimo o tim interesantnim stvarima, developeri kažu milestone, šta su to neki ključni momenti, ključni u karijeri, kad ste rekli, to mi tad bilo važno za to mi tad bilo važno za to i tako dalje. Kad bi to sad definisali, koji su ti momenti koji su vas bili ključni, a da vas povedu putem software developera? Pa meni svi momenti, ja sve te momente ključne u karijeri vežem za ljude, uglavnom priča sa ljudima, može da preusmeri čoveka maksimalno u tom nekom ispravnom smeru. Pa recimo, kažem, slučajno je bilo to da ja krenem da programiram, bukvalno da programiram. Ja sam slučajno pisao fakultet, ali eto i da programiram je bilo, kad sam došao, ja sam radio u Nemačkoj, sam radio 3 meseca i kad sam došao sam isto sad sa kolegom koji radi u IT-u, seo na kafu i on je trebao to večer da krene na kurs, prvi kurs koji se, odnosno druga grupa, Centar NIT kursa koji se organizovala i onda me na kafi zvao, ajmo naći na kursa, ko imaš vremena. I ja sam imao vremena, tek sam tad bio došao iz Nemačke, hajde da probam. Ne znam da programiram, da probam i tu je sve krenuo. Tako da, eto, jedan od ključnih momenta. Drugi ključni moment isto vežem za osobu, za Sulejmana Krišika, mog mentora ovdje u Centar NIT, za Angular kurs. I od njega sam puno naučio, od njega već počeo da razmišljam o tom nekom biznisu, o izgradnji aplikacija, o lošim stvarima koje mogu da se dese u toj nekoj development karijeri, da čovjek ne ode na milion strana, da jednostavno objašnjavao mi te neke koncepte na koje ja treba da se fokusiram, tako da je tu bilo dosta tih turning points koje mi je on objasnio i ukazao. Da, vi ste tad radili, čini mi se i na projektu, ste tad radili onaj projekt, prilike je bio informacioni sistem za izdavanje stanova, tako nešto bilo. Jasno, nekretninama. Mi smo tu pokrenuli neku priču, probali
probali da realizujemo tu neku aplikaciju za izdavanje, prodaju i kupovinu nekretnina. Sad ta priča nije baš bila uspješna, ali za mene lično jest. Ja sam tu stvarno puno naučio, znači obogatio CV, razmišljao jednostavno o biznisu, razmišljao kako nešto od ideje može potencijalno da postane neka konstruktivna i konkretna priča. Da. Ako kažemo sad, na primjer, da uglavnom su, kažete, ljudi koji se druže utiču najviše, i oni vas usmeravaju i tako dalje, a uprkos tome, uprkos savjetima, usmeravanjima, je li malo nekih grešaka do sad što ste pravili, koji bi, na primjer, posebno izdvojili kao primjer, koji, pouka za drugog koji ide tim putem? 100%, naravno, to je, greške su, uglavnom budu trošenje energije, vremena, fokus na te neke stvari koje neće da, koje nisu toliko bitne, tako da kažemo da su pogrešan fokus. I pa meni ogromna greška kroz koju svi developmenti bez nekog tog uticaja drugih ljudi sa više iskustva naprave. Znači, pa isto moj primjer, ja sam apsolvent na univerzitetu, još nisam završio ovaj univerzitet i recimo tamo sam dosta greške pravio gdje bi ja bacio, ja ne kažem, tehnologije su bitne, znači mogu da se iskoriste, uz trud i to mogu da se iskoriste. Sad, ako vi nemate neki cilj, ako vam niko nije objasnio cilj na početku, neminovno je da vi napravite te greške, da bacite fokus na više stvari. Eto je Sulejman Krišić doktrin na meni da ja ne gubim mnogo vremena, da bacim fokus na neke ispravne stvari, da bacim fokus na tehnologije koje mogu da komercijalizujem, od kojih mogu da zaradim. Pa samim tim ja mislim da svi developeri, svi programeri u tom nekom početku prave te iste greške, da bace fokus na pogrešne stvari. Ja sad nešto dok li pričate, nešto mi nije jasno, jeste vi bili prvo počeli Angular da učite ili .NET, kako je bilo, nešto je bilo, čini mi se jedno i drugo, jel? Ja sam prvo naučio C# u tom prvom kursu, pa onda razvoj desktop aplikacija. Onda sam počeo Angular, godinu dana nakon toga sam počeo Angular i odlučili smo da za tu aplikaciju koju smo razvijali koristimo .NET na backendu. Pa onda Sulejman odvojio vremena i objasnio mi kako .NET funkcioniše, jer sam ja već znao C# i onda sam samo dodatno naučio framework uz njega, ali ne vezano za kurs. Nego je meni bilo želje da ja sam radim na .NET, dok ostatak grupe na frontu radi Angular. Pa sam ja bacio fokus na .NET. Dobro, i ako se sad pogleda, možda ste vi u toj grupi i najviše radili, ja mislim, jel? Pa, moglo bi se reći, loše mi je sad da ja nešto zvučim egoistično i ali ja mislim da jesam uz Belmina Kurtanovića, naravno i on je sa mnom radio to i on i bolje poznaje taj sistem i tu aplikaciju koju smo tad razvijali. Da, sad kad nešto pričamo o tom delu i svako kad pogleda, ima neke, kako i sad spomenu ste, neke ključne momente, ključne razgovore, ključne stvari koje su se dešavale i tako dalje. Da sad krenete ponovo istim putem, tipa završili ste srednju školu, kako bi prošli taj put, šta bi je to što bi menjali, šta je to, kako bi organizovali to vreme, možda čak još u srednjoj školi, ili kako bi sad, na primjer, da ponovo krećete, kad bi bilo to neko interesovanje za softver, za programiranje i tako dalje? Pa da kreće ponovo, ja mislim da tad u tom periodu, sad kad gledam, kad konstantno se obaziram i razmišljam o tom periodu, mislim da sam propustio mnogo prilika, u smislu da čovjek konstantno, znači kad god izađe iz kuće, on tajnički ima prilike. Znači, recimo, on sedne sad na kafu i sad on ko se zapisao što sam ja sad baš u ovaj kafić, u ovu kafu. Može dođe do zaključka da ga je nešto privuklo, to je automatski potencijalno možda biznis ideje. Znači, ako čovjek prati tih 4-5 godina, njegov život, razvoj u karijeri, može da dođe do puno stvari, kako da kažem, do puno ideja, ako ih prati. Znači, ako izabere da ode na stolni tenis, što je baš izabrao taj stolni tenis. Znači, ako pratite neke situacije tad, i ako prati način ili potencijalno razmišlja o načinu na koji može da realizuje te ideje koje mu u tom trenutku padaju, mislim da može sebe da razvije za to neko biznis razmišljanje. Znači, za razmišljanje o projektima, o biznisu, znači, ako prati tad, ne mora puno da se posveti ni samom programiranju, ni fakultetu, ni samim tim predmetima koji fakultet nudi, iako ih nudi puno dobrih, već jednostavno da prati te neke stvari, da prati priču profesora koji je također radio pre njega, znači prošao dosta stvari, ostvario neke biznis ideje, da prati te neke sitnice koje mu razvijaju taj osjećaj za biznis. Jer to je po meni ključni faktor u developmentu.
Znači, ja mislim da je greška da ljudi misle da je samo programiranje, pisanje algoritama ključ za uspjeh u programiranju. Možda dovede do određenog dela, možda do medijora, po meni sve preko medijora, kad već počinju ozbiljnija priča sa klijentima, gdje smo mi već uključeni u tu neku ozbiljniju priču u sam projekat, ljudi koji su se fokusirali više na sam biznis, na domensko znanje, na biznis znanje, uvijek više eskaliraju i napreduju u odnosu na ljude koji su se fokusirali na puki algoritme, na puko programiranje. Tako da, eto, ja ne bih to izostavio taj deo, jako bitan. Kada pričamo sad, vi ste već, koliko godina ste već, imali 3 godine skoro? Pa ja mislim da 3 godine programiram. 3 godine ste na ovom poslu. Kako je došlo do tog prvog posla? Pa mučno i teško, jako. Sad iz dosta mojih grešaka, ali opet ja shvatam da kako to se to desi i ne baš pod potpunom kontrolom čoveka. Jer već dosta sreće, dosta nekih tih drugih faktora utiču na prvo zapošljenje. Meni je to bilo mučno jer ja nisam imao puno informacija. To je bilo pre 1.5 dana skoro, kad sam tek krenuo da tražim posao. Ja sad nisam imao puno informacija od drugih ljudi i to mi, ovo nije bilo u jeku, u priču koju mi gradimo ovdje u centar, nije tu, nije baš, sad je mnogo lakše, po meni, mnogim ljudima koje sam ja naterao da dođu da programiraju, ja mislim, neću sad da kažem da je meni sad bilo kao teško, njima lako, ali sigurno im je lakše, kad čuju nešto od mene, kad čuju kako da se ponašaju na intervju, šta da tražu, na što da brate pažnju, mislim da je to sad lakše nego što je možda meni tad bilo, jer nisam imao puno pomoći, ja kažem, imao sam Sulejmana koji mi je pomogao, imao sam brata kojeg sam pitao, ali opet je falilo tu stvari. Ja sam napravio banalne neke greške kao što su, na primjer, fokus na novac u prvom poslu. Ja mislim da je to kardinalna greška, znači baš ne može gore da se pokreši nego da se čovjek baci fokus za prvi posao i prvi poziciju. Ceo fokus na tu prvu poziciju jeste učenje. Znači to je nepobitno, ja spremno znači da vodim debatu sa bilo kim, to je nepobitno. A vi ste inače ušli kroz praksu, to je kroz internship, jel? Nisam, ja sam se zaposlio kao junior .NET developer. Da. Iako sam tražio posao u Node-u, stvarno sam aplicirao na sve što sam video. Aplicirao sam i React aplikacije, React poslovi, jako tad nisam znao React, za Angular, za Node, za .NET, čak sam i za Javu, stvar sam Javu, intenzivno radimo Javu na univerzitetu, pa sam aplicirao stvarno što sam stigao, ali ne znam što sam tad mislio da ja to kao znam, da ja mogu da uspijem, da ljudi samo čekaju da se ja pojavim, jer se takva priča tad vodila o programiranju. Ljudi jednostavno da poslodavci čekaju da se ja pojavim, što je glupa priča, što je glupo razmišljanje, mogu reći. Ja inače pripremim pitanje, ovo nisam bio pripremio da pitam, znate li koliko ste otprilike poslali bili prijava i koliko je bilo prvo to od kako ste rešili, pazi, ja sam sad spreman da se prijavljujem do toga da ste dobili prvu full-time poziciju? Pa to je nekih 5 do 6 mjeseci intenzivnog prijavljivanja, konstantno intervju i to ja stvarno se ne sećam koliko je bilo. Ali eto recimo da je po tehnologiji bilo 5, ja sam se probao nekih 5 tehnologija, po 5 aplikacija, sad neki više, neki manje, na primjer, kada bi vidio Node.js, aplicirao bi i mogli bi reći neki 25 do 30 pokušaja. Je li došlo nije ovo za mene, ajde što je ovo dosadno, kako ste prevazišli to? Iskreno nisam prevazišao, ne bi mogao da dam savjet nekom jer ja sam jednu nedelju teo da odustanem, sećam se kafe kad smo otišli, u Hadbu smo otišli, sećam se kafe, ja sam tačno rekao drugo ima to za mene, ja ne mogu da nađem posao, nema od ovoga, razmišljam već da odem opet u Nemačku, jer već ponestaje malo financija da se to održava, to učenje i rad. Nedelju nakon te kafe su me zvali iz Levija da sam zapošljen. Sad inače radite remote, radite ovdje iz Novog Pazara, uglavnom ovdje iz prostora regionalnog inovacijonog centra. Koliko znači to što radite remote? To je po meni totalno jedno od najboljih benefita programiranja, tako da kažem. Možda najbolja stvar koja je proizašla iz korone, jako bio težak period, naročito za mene, koji sam ceo dan napolje, ali stvarno najbolja stvar koja je izašla iz korone jeste ta remote work, jer otvara prilike za učenje, otvara prilike za bacanje fokusa na neke druge stvari. Jednostavno, po meni je produktivnost bolja. Znači, ja ne znam stvarno koji su to delovi posla koji izostaju, odnosno koji manjkaju u remote worku. Eto, možda taj neka team bonding ili kako se
jednostavno spajanje sa svojim kolegama ili možda malo manjka, ali ne mora da znači. Ne mora da znači, već evo, dobar koncept koji mi praktikujemo u našem timu jeste da petkom imamo te neke društvene igre i koje igramo online. Znači, mi samo smo nešto što su oni, pre nego što sam ja došao, radili uživo, mi sad to radimo online svakog petka, tako da po meni ni taj team bonding ne mora da izostane. I ako taj team bonding ne izostane, onda ne vidim nijednu lošu stvar što tiče remote work. Vi ste već godinu i pol u firmi i baš skoro znam, imali ste zajedničko putovanje, ceo tim ili firma, nisam siguran? Ceo tim. Ceo tim, firma je jedna od većih u Srbiji, ali eto kažem. Koliko vam to što ste u velikoj kompaniji znači za učenje, za podršku, za sigurnost i tako dalje? To sam teo isto malo da kažem kad sam pričao o tom nekom ulaženju u sam development, taj profesionalni development. Mislim da je, sad, Faris isto pričao ovde, Faris je izuzetno jak developer, ali on je odmah bačen u vatru. Ima i taj pristup, ja kažem, može čovjek da se oproba i da tako postane developer, da odjednom dobije prevelik load, da kažem neko se kaže... Teret na početku. Mislim da može i tako da se... Nije može, nego to je poželjno. Ako neko to može da izdrži, da iznese taj load ekstra za njega, on odmah automatski medijor, možda čak i senior, ali ja bih savjetao da ljudi koji, recimo, završe srednju školu, koji su mlađi, koji ne mogu da istrpe možda taj load na početku, koji nemaju tako razvijenu radnu naviku, kao što ja nisam imao, i znate, sami profesor, prvi godinu dana to je bila muke, dok nisam počeo češće ovdje da dolazim više da radim i to. Tako da ja bih savjetovao uvek ulazak u firme kao što su Levi, Culke, znači firme koje stvarno imaju, koji su razvojni centri, koji su po svojoj prirodi razvojni centri, koji će stvarno da doprinesu razvoju te development karijere u svakom pogledu. Sad ste pomenuli tipa Farisa, Sulejmana Sulja, našeg i još mnogo ti. Koliko vam znači to što inače se družite ovdje sa kolegama, što radite uglavnom iz coworking prostora, to vaše druženje, ispijanje kafe, ponekad se ode na ručak, razgovara i tako dalje? Znači, mnogo, stvarno mnogo znači. Jer, eto ja kažem u srednju školu, ja sam baš, mogu da kažem, ja imao sam potencijale i tad, kao mlad sam imao potencijale da nešto uradim, ali tad u Pazaru stvarno nikakva, nijedna zdrava priča nije postojala. Mislim, baš bilo tamno vrijeme, crno vrijeme, tako da kažem. I sad vidim da srednjoškolci, pošto imaju ovaj prostor, imaju ovu priliku da čuju neku zdravu priču, razmišljaju drugačije. Znači, već imaju nešto, možda nešto bude od mene. I dosta srednjoškolaca i ljudi koji upisuju univerzitet, dobija neku nadu. Znači, ovo je neka svetla tačka, pa samim tim znači i zbog toga, jer ja imam priliku onda da pomognem nekom mladom koji ima nadu da nešto ostvari u životu, a također znači i meni, jer ja kad njima objašnjavam te neke osnovne koncepte i osnovne stvari, ja onda ih ja obnovim i naučim. A i plus, znači tu se automatski napreduje u tom nekom soft skillu, prenošenju znanja, što su sve jako, jako bitne veštine i u poslu. Tako da u svakom pogledu mi znači stvarno. Već Nikola je bio kod tebe u timu u grupi. I Nikola i Dželal. Ja, dobro, Dželal čeka intervju, vidjet ćemo šta će da bude. Skoro pa zapošao. Prošlo je tehnička, Nikola je počeo da radi. Znači, već su iz ove tvoje ekipe koju si ti uzeo od početka, već ima 2 zapošljenih u Bogu. Ne znam, vidjet ćemo i ostali i oni se prijavljuju. I oni imaju stvarno potencijal, svi ostali. Nekoliko puta kažete reč na engleskom, pa se vidi da se trudite da nađete reč na našem jeziku. Koliko je važan to što, koliko je važno čovjek pozna engleski jezik, osim te specifične veštine programiranja? Ja sam iskreno, dok nisam počeo da predajem grupi, mislio da je nemoguće da čovjek bude programir bez engleskog. Znači, kogod bi ja pričao na ulici, na kafi, objasnio im ceo proces programiranja i to, rečenica bi mi se završavala, ako znaš engleski, nije nemoguće da postaneš programir. Znači, to je jedini preduslov meni bio. I stvarno sam mislio da je to tako, da je to ono dogma. Dok se nije pravio Dželal, ja sam Dželal predavao, Dželal idemo da slabije taj engleski i on čovjek uspio stvarno da postane jak developer. Znači ja sam s njim radio neke aplikacije, kad smo završili kurs, malo su oni vežbali i to, pa sam ja sa Dželalom razvijao aplikaciju i vidio da čovjek stvarno može da postane junior developer, solidan junior developer bez nekog jakog znanja engleskog, ali mislim da je jako otežan proces. Ceo proces je izuzetno otežan, ali nije nemoguće. Jer sve više informacija koje su besplatne, sve više kurseva koji
narod sa Balkana pravi, recimo imaju momci iz Sarajeva koji imaju akademiju kurseva, također imaju momci iz Beograda koji isti posao rade na našem jeziku, na srpskom, bosanskom jeziku, tako da nije nemoguće, ima stvarno puno informacija, ima puno softvera koji služe za prevođenje riječi, koji jako dobro funkcionišu, tako da sigurno je moguće da čovjek uđe u priču, da postane programer pod znacima navoda, ali da napreduje, da napravi neku karijeru je i dalje, ja mislim, nemoguće bez engleskog jezika. Znači, ne teško, već nemoguće. Ja, eto kažem, vi ste kod nas uzeli jednu ekipu od početka, izveli ste 2 ciklusa, već u ta 2 ciklusa, kažem, jedan kolega se već zaposlio, ovi drugi imaju već, počeli su intervjue, vrlo verovatno će oni, mislim, vrlo verovatno će nastaviti da uče, jer to je jedini način da nađu svoju poziciju u IT industriji. Šta su to neki saveti koje smatrate da su ključni ovde, da morate da izdvojite 3 stvari i da imate kratko vreme da im kažete šta je to što bi im rekli, to je... Ja sad bio na jednoj konferenciji, bolje rečeno, debati budućnosti programiranja. Pa eto, ja bi dao bi savjete, ono što sam izvukao iz te priče o budućnosti programiranja, oni će dohvatiti tu budućnost programiranja, tako da kažem. Ja bih rekao bi da bace, naravno, trud i rad, to je već ono klasična neka priča. A druga stvar jeste fokus na korišćenje već postojećih stvari, znači istraživanje marketa, tržišta, mislim, informisanje o novim stvarima, znači korišćenje već postojećih stvari, jer je budućnost developmenta u tom nekom sklapanju Lego kockica, znači sklapanju već postojećih stvari da bi se što brže ostvario i napravio softver. I sve će po meni to da bude brže i brže, jer konkurencija i tržište to zahteva. Znači, bukvalno je logično da u tom smeru ide programiranje. Tako da bi ja bacio fokus na to. Druga stvar je biznis znanje i domensko znanje. Pa recimo, ako bi čovjeka interesovali igrice, šta znam, softveri u medicini, recimo softveri za banke, da ima to domensko znanje. Znači, da je spreman da vodi priču. Poznaje tu oblast za koju priprema softver. Upravo to. Znači, da poznaje priču, jer će mu mnogo značiti na intervju i znatno olakšati ceo proces rada, makar u početku, makar taj onboarding period. Znači, poznavanje, imanje tog domenskog znanja stvarno je game changer, što mi rekli, kako se kaže na srpskom. Ali uglavnom to domensko znanje je stvarno bitno. I šta bi još? A to je to otprilike i da uče. I da uče, naravno. Ali opet kažem, dobro je rad zadataka, učenje algoritama, ali po meni primenjivanje tih već napravljenih stvari, po znacima navoda, imaju sad te neke metode, reći ćemo popravljanje tih već napravljenih stvarima, da ne kaže se popravljanje za ljudi koji ne poznaju tu programirsku terminologiju, reći ćemo popravljanje već tih postojećih stvari, implementiranje je po meni bitnije nego rešavanje zadataka, rad na nekim kompleksnim algoritmima. Ja kažem poželjno je, ako čovjek ima vremena, ali trenutnoj situaciji i u budućnosti, ja mislim, mnogo više da znači da se vrednuje to poznavanje postojećih stvari. Mada i konstantan rad. Ja se sećam vas kad sam primetio da ste počeli stalno da dolazite i tad se sećam, otprilike ste u to vreme počeli prve prijave i onda iz tog stalnog prisustva, razgovora sa kolegama i tako dalje, onda tu mnogo čovjek, čini mi se, nauči, jer to bez prisustva i stalnog usmeravanja na to što vas interesuje je teško. Ja sam gledao Farisovu istu priču, opet se vraćamo na ono da motivacija čoveka može da dovede do neke tačke, ali disciplina do cilja, 100%, samo disciplina, a opet, ja sam nekako došao do zaključka da vi disciplinu može da uhakujete, tako da kažem, odnosno možete da kreirate oko sebe okruženje koje će da vas drži disciplinovanim. Pa vi, ako ne stvorite disciplinu odjednom, ako vi imate prostor, društvo, tako da kažem, dnevni sati vam prolaze po određenom šablonu, vi onda morate da se uklopite u taj šablon iako niste disciplinovani. Pa recimo ako imate društvo koje je također programirao u tom vremenu, kao što sam ja imao, vi ako se ne pojavite taj dan da programirate, osjećate se čudno. Znači, bije vas savest, iako vi to nećete, bije vas savest jer ste vi napravili takvo okruženje koje će da vas gura do cilja. Pa onda samim tim to okruženje doprinese da vi stvorite neku disciplinu, da se svaki taj dan pojavljujete, iako možda nema društva taj dan.
Čamile, hvala ti na razgovoru. Hvala i vam što ste me zvali. Mi inače se trudimo da, mislim, zadatak, naš cilj, misija cijele ove serije IT Talk ili IT priča je da ukažemo na pozitivne primere, na to da čovjek koji se usmeri, fokusira, počne da radi, trudi se, razvija svoje kreativne sposobnosti i tako dalje, može da dođe do zanimljive pozicije, do finansijske nezavisnosti i do uspeha u karijeri. Vi ste još jedna od tih uspešnih priča i hvala vam što ste odvojili vreme za nas. I mi inače nastavljamo. Kažem, vidjet ćemo koliko sad za sad brže se zapošljavaju novi nego što mi snimamo ove emisije. Tako da vidimo se sljedeće sedmice sa sljedećim našim kolegom ili koleginicom, vidjet ćemo ko će da bude naš sljedeći gost. Tako da malo po malo ćemo se potruditi, ovo što ste i vi sad rekli, da ispričamo pozitivnih aspekata. Ima je sigurno tu i dosta truda i dosta, da tako kažem, i sekiracije i stresa i svega toga, ali eto, kažemo, pozitivne priče, pozitivni su pomaci, pozicije su zanimljive, radno okruženje je okej, tako da, eto, mi se trudimo da iz svega i predstavimo i sa realne strane, ali također i da predstavimo da je motivišuće, da je dostižno, da naši kolege koji zaista se potrude da uče, da rade, da negde tamo stoji njihova pozicija, čeka i samo treba da dođu do nje. Hvala vam na razgovor. Hvala i vam što ste me pozvali.